Kini ang Atraka Balita 943. Padayon karon ang paghatag o Jetmatic Pump ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma sa mga kabarangay sa Kupning Dakbayan. Sa niaging adlaw midonar og usa ka Jetmatic Pump si Konsyel Salma dito sa sitio Alicante, Barangay Novalias, Tanay City ning probinsya. Ang midawat mao si Janila Cuevas Bahar, tumulupyo sa maong lugar. Tumala pa niya kinahanglan gyud niya sa makabaton og Jetmatic Pump kay ang magkuhaan niini o magkalusan og tubig mga senior citizen gani libang adto sa unom ka mga panimalay o household ang makabenepisyo. Dugang pa niya nga dako siya gapasalamat ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma tungod kay naabot na gyud ang ilang gihangyo nga usa ka Jetmatic Pump og duha ka tubo alang sa pagtukod o kaugalingong puso o bomba sa ilahang dapit. Na to? Janela Cuevas Bahar, sir. Okay, so asa ka nga barangay? Barangay Novalias, Sitio Alicante. Okay, so ma'am, nakapangayo tawag usa ka Jetmatic Pump ni Konsyel Tikboy. Usa hitabo sa inyong panubig dito? Nagkalisod mo gumidito kuan, sir, kanang tubig, sir, ba niya. Layo-layo pod ang mga kuan dito kanang naay mga puso pero lagyo, sir, ba mo nang nangaimig tabang diri ni Konsyel Tikboy, sir. Then ako po kay pasalamat nga nadali ra pod nga gitagaan din mi niya, sir, ba. So mga pila di kabubong ang makabenepisyo, kumbaga pila silingan kabuk ang makasalon niini, mga pila to bada-bada? Mga 5 pod, sir. 5 or unom na dito, sir. Kapalain. Oo. Nya kung napoy moagi-agi ra, sir, syempre makakuan ra pod, sir. Makasalon. Oo. Magtukod mig kaugalingong puso, sir, kay layo man tong kalaban na mo, sir, nya gulang na pud tong among mga apuan didto nya. Unang magtukod po mis dul-dul ba pay namay naman pud nga durag makab-an. Dagka po misilingan didto, di dagkan raming makakabo sa duol. Sir. Sir, Konsyel, thank you kayo, sir, nga imo sa dakong tabang nga imong gihatag namo kani nga puso, sir. Dako na kay nigtabang namo sa taga Alicante, sir. Dagkan jud kayong salamat, sir. Kini ang Atraka Balita 943. Samtang dako usab ikalipay si Konsyel Tikboy Salma sa midawat niya kay bisan taud-taud na kining gihangyo o gapipila na kasimana ang nakalabay nga nadawat na gyud ni kini. Matod pa ni Konsyel Salma nga kanunay ra gyud siya nga gipaambit na sa katawhan ang pagserbisyo nga gikan sa iyang panudlanan. Busa sa kadaghang nga miduol kaniya o gamihangyo sama sa Jetmatic Pump, iya gyud kining paningkamutan nga mahatag gyud ang maong serbisyo. Oh, may buntag po sa Ronly. Gani taon-taon naman po ning naghangyo na ako. Pero naningkamot ra jud ko nga makahatag po ko nila kay mula gini hapit tanan natong nakuan tubig ra jud yung problema. Nya mo to nga ang ilang gikinahanglan kanang Jetmatic Pump o tubo kay kani pong ilang magunsa po tong Jetmatic Pump ugo po itubo. Nya munang nanghangyo ko nila nga di jud na mahatag nato dayon kay dako-dako man ang kantidala niya. Kani ako sa ako bining kaugalingon pong panudlanan ni akong gihatag. Kini ang Atraka Balita 943. Gani ang unom ka panimalay makabenepisyo sa Jetmatic Pump. Ang puro kini senior citizen. Saysay pa niya nga maluoy usab siyang galantaw sa mga senior citizen nga kinsa maoy tigsaluran sa puso bomba nga ang nakaprat kay medyo distansya sa ilang gikab-an gikan sa ilang panimalay. Noon maluoy po ta ng mga gulang daw niya angaton pa ng kuan nilang tubig. Munang ako na agad po naman ko og kuan isang kakalisod ta pero naningkamot ra jud ko nga makahatag po ko nila. Magkatabang ta silang problema dito sa Escalante, Barangay Novalias. Kini ang Atraka Balita 943. Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibo. Inabi kinis Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943.
Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.